Naša misija danas nastavlja se u Novom Pazaru. Evo nas, Udruženje oboljelih od raka debelog crijeva i jetre i ILKO Srbije u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Novi Pazar. Vidite da je interesovanje zaista veliko. Mislim da je naša misija pun pogodak. Tu su iz Doma zdravlja ljudi koji mjere pritisak, šećer u krvi i daju objašnjenja vezano za kolorektalni karcinom. Sanitarno-ekološki, prvo 3 godine, pa sam specijalistički centar završila, pa sam to pandemno slušavala često, ali tako su kad sam odlična, stariji sinovi, a tad su tek uveli te specijalističke. Dođete to kao jedna epidemika i da stavite znači uzor za vas. Uglavnom u Reku mi je bilo, a onda sam u Reku radio opet, ali to ne možete da radite. Eto, nisam završila.